Metong rescue operation ng penimunan ng Angeles LGU, bang protektahan lareng anak ka menor de edad kim parte ng Fields Avenue at aliwa pang lugar kim Barangay Balibago. Ayon report. Beto nga matagumpeng rescue operation ing penimunan ning Angeles City Government inyang bengi ning August 1 king pamakipag-ugnayan king City Social Welfare and Development Office o CSWDO, Angeles City Tourist Information Visitors and Engagement o Active at Women and Children Protection Desk ning Angeles City Police Office. Mesa koro king operasyon reng kabilugang 37 na katao, kabilang na reng 21 na menor de edad at 16 ang mga tuwa. Ibat king MacArthur Highway, Fields Avenue at reng kasiping dalan king Barangay Balibago. Agpangking reporting CSWDO kapag nasaning operasyon ng protektan na reng kayanakan at reng vulnerable sector bilang parte ng programa ng administrasyon ng Mayor Carmelo John Lazatini II bang siguraduan ng kaligtasan at kapakanan da reng memalen king lugal. 15 menor de edad ing dela king kanlungan ng Kabataan Reformation Center para king counseling at reformation program. Samantalang 22 individual naman ing midinan mumunang warning at pepaganaka dikil king gustong asal at kaligtasan. Ing takbangay ti partine ning malawakang kampanya ning LGU bang labanan ing iligal aktibidad at panatilyan ing kaayusan at kaligtasan king Angeles City. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.